Pamiarsa sase panes ngawinang kawentenan produksi toyo bersih saha ngaonan pemargi ayah-ayahan majeng pelangan Perumda Tirta Amerta Buana utawi Tabanan. Pikobat inucap utamanyane ketampenin ring ayahan sane ngangge wit toyo saking Mekori Desa Belimbing miwah wit toyo Gangsang Kecamatan Marge. Kepala Bagian Langganan Perumda Tirta Amerta Buana Made Sudiana kesarengin Kasubag Humas Perumda Tabanan Wayan Agus Wanjaya Mausang ring tengahing sasi panes puniki mejantan mausana ring kewentenan produksi toyo bersih ring Tabanan. Nanging nenten sami santukan ring sawetara genah kantun ngarepin sasi sabeh sane ngawinang rauh mangkin ayahan toyo bersih majeng sawetara pelanggan kantun memargi normal. Baik ketandani narkayang panadunan produksi toyo bersih wanta memargi ringsor 5%. Selain saking pemargi sadurung nyane, daerah layanan sane pacang ngarepin pikobat distribusi selamisasi panes inggih punika ring Desa Blimbing Kecamatan Pupuan sane ngangge wit toyo saking Mekori. Ring widangan inucap kauningin ngayahin langkungan siu sambungan rumah ring Mekori, pikobat panglimbakan toyo bersih ketar kayang memargi ring daerah layanan sane ngangge toyo wit saking Kecamatan Marge. Sani mangkin ayahan toyo bersih ring wewidangan inucap kantun memargi antar. Nanging yening kepanggih pikobat indik panglimbakan toyo pai ketandane pacang laksanayang giliran distribusi. Agus Wanjaya ngawawahin puncak sasi sabeh ketar kayang memargi ring bulan Juli miwah Agustus sani cakirau. Ketar kayang padadunan produksi toyo bersih inucap memargi ringsor 5% saking kata wilangan rata-rata produksi toyo bersih ring wit toyo Mekori sawetara 3 liter adetik. Selantur nyane kuentenan wit toyo Gangsang katah wilangan produksi wantah 3,7 liter adetik. Manik bisnis Bali Nguningayang.